na lua lea o le mea alofa al malo Australia. I le whaalelea o ofisa mo le awhainga luenga, i le whaatino ina o lato tiu te tau awe. Mo le silafia, o Australia fo i o loo whaatu peina le whausia o le maotafono, mo sui whaipule al palemene. O le tua maotale nei le maotafono I ti a whau. O le a whausia ai se whonga whale lua. E avea mo ofisa Tutotonu mo le awhainga luenga le whono au whaitula a whono o Samoa le palemene. O le talaanga foi o le whamaitene mai o le poloketi nei. Lua fitu ia whatasila ma le malanga mai le sui o le malo o le minister vai whafu le nawa I tau le Honorable Julie Bishop ia ma tuinalo ia mai le fisosani le Australia tusa ma le 15 miliona ta la Australia o le fisosani le afia I le whatatianga o le ata ia politisain ia whatasila ma le whausiaina o le official whanau ia maltuina mai fuile o le sosani tau le whainsinia po le technical assistance o mawhaiona na ofia tono vaenga tupe le sosani mai malo Australia le fuila o iele fufuanga o le onga tutono o le tausanga fau ia pea solonga le leilava le ngā solonga foi ia mese foi ia tapu foi o lo fata oto mai whainga malo ia a mese foi ia pea whai le awhia foi si o tato atunu I vaitau matangi mawha ia le a solonga le lei lava le ngā solonga al te minei lo ato iti maea le vaenga mua mua le design, concept design lau maea ia o na whaase atu foi la ia le whaasalau ina foi tau whonga mo company o le whata otonga ia o le amatanga o ngā luenga I lona whatinonga I o lo ngā tono tau sangfu. E le ngata la I le whonga whale lua. Ai whaadia fo I le whailau tusi o le whono whaitula whono. E iai manisi o te unga whaapopo ua talia I le malo au sitaria. Fufuanga le umai o na whata oto. O le ato e whausia le ofisa I lunga le mesa I le ofisa tuai. Ia sai foi le fufuanga tato malo le whase atu le inga uta le ofisa komisina whainga palota. Ia pita iane le wato e whatu mauina pe le tu inga taiti a whau. O le tulangana iei o le a whaafunga whale lua fuila le tulanga le ofisa o le a iei. Ma o le aunga tonu ale ia invisible design ia ma layout. Na ia mawhai au nā tangia ia o nanga fuile ia mawhai au nā fui nā tu palemene au tau awhia. O le fufuangana ina e tūra lata pia ia koa services fui e po vaenga fui la tau te servicinga le maotafono ma le palemene. Ia tulangana e funga whale lua. Ia whatasi la o ile ia awhia I le sosoni tulanga fui whatanoanga I o niploketi. Ia o le uatalia Australia tau sanga fui insa tuina atu le palemene. Ia mo le whaopopo ia I o le multipurpose lea o le hall fuina le tua ia I palemene. Nare tine o le hoti. Ia o lau fionga I whawhisiri. E o mautino le tulanga fui ia tau a o le hall a ia mwhai ona keita mo le selau li masu tangata. Ia le sa ave tau sanga I lau insinia foi mtusiata I mo sauninga tau aloa fui tatu ma alo te matuto tasi. Ia pe mwhai fui ona whaonga al vaenga le mwhai ona whailita mawhangati o ma alo whalarungia. Ia pe mwhai ona tutu lai titia fulunga capacity o le multipurpose le ina ia mwhai ona keita mo le. Talu mai le tsunami o le tausanga lua fe malengo. Ua teleni a whama matangi marolosi wa fia i le atunu. E au fia i le whao e veni le tausanga lua fe sfultas. Heta i le tausanga lua fe sfulmaltolo.
makita inai tausanga ile ile vatu nei. Ewi nei tofonga whaale natura. Ai sa tu mau pea le ngarurue puno wa i le malo Samoa mauna tangata whai ngaruenga. E tai mua i le pale mia i lalo le tai inga o le Komiti o Atinae le Kapeneta. I le toe whaale leia umo mea tō tino na whaata mai ia. O no le mai a o mala whaale natura. Peitai, mo le lumanai. O lea ua tino mai ai tāpena ngā le malo i le whausia o se ofisa Tutotonu. Mo le vaenga o whaalavilavi tutupu whaafuasei, le National Emergency Operations Center, e peo nā asia e le Komiti o Atinae le Kapeneta, i le whai unga o le māsina o IULAI. O le komponi lalo Pacific Resilience Project, e tusa male sfuluono tesi male 2 miliona tala, o le proketi nei o lo fatu penja le patupu o le lalulangi. O lesi component tau leo le proketi leo o le fausia leo le tato official nei o New York. Le tau atoa le naluenga lea e tusa male ono tesi male 4 miliona. Le sa pwede contract le Sen Construction. Mo le sufa ia masina. Na mai ala naluenga nei ia mei. Tausanga nei. Toi lua la tato, toi lua ia ngai mei toi o le ngaluenga. Toi au le whainga o le lifi, tonu fo le whioa ia i wai lua floors o le whale. Ia, ma le patino ino tato tane vai. Ia wale, tūlanga fo le pēo ina ise mū le whale, a ise vai e fui ai. A o le tūlanga la le ua, toi paula le, toi nile wa ima tato lifi, toi an whapi. Ono le tūlanga fo le Komiti ma le whainga tāna, na o maitanga. Mo le silafia, o le niako lo whaatulafonoina i lalo le tulafono o whaalavelave tutupu whaafuasei lua afe ma le fitu. Ma e tai mua i tapenanga ma le tali atu o le malo, ma ana pa angai au fiai atu nu umai fafo, i taimi o whaama matangi malolosi. Ma fui e, tsunami po o so as whaalavelave whaale natura, e le peti ai le saunga le mua o le atu nu. Ole nau mai mo mai le atunu iniso atina ai te tele al malo. Awa lava le si itia o lana tautua mo le atunu lau tele. Toe tuli tau mai le vai atu fou. Mo se isi whaapoponga o atina ai. O loo whaanga solo nei i lalo le whaamalmalunga. Ale komito o atina ai le Kapeneta. Soifua.